kumke chenli channel avela na bon che Kevin kan lim kinin dunia hi thil pachum ding ta khat chum bale khat kumke chenli in channel la hi thil za chum kibol ji bang dunia jong hi thil chum bale khat ho public ding ayong phachum mi tam ten phachum video gyal na hi video khat kan bol ke hin ju pham ti a hi le indigenous tribe certificate ho hi iti apply ki bola ai lo le documents ipp ngai ham ti ho hi kan sei ding hin apat na ko na zone ge innovate chi diwa hung ki team hin tuna kan sei ding hi le indigenous le tribe certificate chumun jo sin jong le glen athing circle context a kan sei di hin hichi bidinga kan bol ham iti a hi le documents si minumi patam ten ikho sa be se povin chapang ho a jong aphat ding kun cha ting le ngai chat pet ting le bo in gyal do wa hin bol ji chi ting chu le ikisubel buluvin ai lo le sum tam ta ipayuvin sum hlom cha pai na ninga sum tam ta ipai wa gim ta ai bol ji hin hi cho chu aphat ma a itu ma sangwa hi ikibol theina diwa mijosin a bol dan chu ga het diwa dei sa zala chu chicken ball hi itit form fill up ding ham ating documents ipp ngai ding ham ti ho hi aban nei cha kan sei ding he pena hi chlaya achunga chi ST le indigenous kitina lai hi tik na ball ding tik na ball ding abana koidam amin chlaya amin na suding aban ting le apamin na suding aban te numin aban ting la ma numi ham pasal ham na suding abana hi date of birth hintin abana chu ipi tribe ham kuki ham jileng ham alo le koi ham nasuding tena native village akhu chu hoila kuna ham tauna am ho jong le hoila ham khat khu a native village chu akhu achen na PRC hoila ya PRC kla yam chila chu din tin atin he chi hi parent district a hi ji chun parent nasuding hoila district an la ding ham ni chu la hi Dimapur or hoilang koima ham alo hoila la ma na la ding ai district min nasuding tin atin reason for requirement of certificate hi chilaya hi azat chum applicant koidinga na bola ama ding chu ipia ngai cha ham ti reason za chum omin further study ham ai lo le further study hi lo le for scholarship ham na su din chapang ho achu ating le alin lang ho achu for further study chu hung penin ating le unemployment ju ho adinga chu for employment nong na su thei for employment nong na su thei ating le self employment nong na su thei ai lo le business nong na su thei for business purpose nong na su thei ating le ichi nupi upa ho jile chani ho a hidinga hi le hichlaya hi dulaya hi ration card ho ajong hin ngai update bol le hin ngai sa ta jiwa chu for ration card kisim ding ho chu for ration card hi lo wa le update bol de hi ale for ration card updation studio for ration card updation ham na studio hi lo wa hi le tua nupi ho tua ngai chapen hosunga free gas ki home pa gas connection na dinga for gas connection ham na studio hin tin ating la bana irul hichlahi athu pi hin house number kiti hi hoila PRC na la amna la na khuwa PRC house number chung hiding hin tena chen na khuwa house number chu line suding house number na suding ating le ha hi village min chilanga village native village na sud pen chu chila ya hi house number ho na su joting le khumin na su ta te ngai ni ti lo wa hi le confusion mo ni jiwin ya chu chila village su ta te ngai ni tena circle hi hi parent context ai ka se hi ji chen administration circle hi thibung ating la bana chu hi a la hi signature of the applicant hin laya hi koidinga bola ma chen laya sign akai ding council chairman ham GB ham in sila ta ding jotin laya sign akai ding hin abana chu ipi kon kai ham tile cha hi chairman ham village council chairman ham hilo le GB ham in laya sign kai ding sila ta ding hin ating abana chu office an choi ting le chi office a hong hi ditan chla kona he office an choi ting dui ba si ho koi pen dui ba si chun verified na bol sa ding verification a chai ting le sign akaya jotin le sila ta ding chi joting chule hoila ya SDU ham ADC ai hoilai office ham SDU ham yes ham chun concern out administration officer chun chilaya hi sign kaya ting chule bo chun next proceed to DC office cha kona bo chu DC office na choi thading hin ken hi chi thibung SDU office kala din lai seal official seal min official seal hoilai office an la am cha official seal la chi um de hin
nya juga het di khat chu chilai hi nang na chen na village alo le PRC na native village hoi lai circle a umam athing circle hi ala athing circle athibunga SDO pano sign kai the hin jelu ke langham peren langham ma administration officer dangin la hi authorize hi loji a chu sign kai the loji wa athibunga pa bu kai the hin hi chumun jo sia hitabang chu hi su ke ji a chu chong chu email su mil lo di na pa in ating le GB in chairman in ating le chilaya passport na sign kai ding le sil ata ding ating le sil ho he athu atu pi hin bang bang sil tat hai ji win sil ho ta hai lo ding dui ba si ho ayo hi sil ngai te te in ya chu cho he neu cha cha ga bol dinga ga het dinga kho cho chu ke so hin tu na hi indigenous le tribe certificate na bo hin form adang PRC to domicile jong min jong le chu thana kila kop thelo ja chu nga ding hi chibo kan sei hin jong le ado ting le documents ipp nga yam ti ho an sei ting le PRC le domicile la na jong documents ipp nga yam ti jo kan sei tha pai pai ding hi ya nau te ho ama a example la ga he thi ne diwa chu kan bet sa ding hin ipp nga cha ding ham ho chu student hi a hele student ho cc chu hi chiteni yo hi CR cumulative record na ko na ngain it's a particular of the student at class 1 it's like isut na pa page ito photo page number CR page number 2 khat hi 7 hin khat hi 9 7 le 9 hi tiong hi student ho a ding student kitta po dinga chu nga ya he student ho a hi class 1 a ko na hin a hi thei ala class 3 4 ho a ko na bo hi indigenous tribe certificate hi bol pe le han pade ti lo wala chapang be se ho chu issue yo bol num po win ji chung chu na zo ting le hong le ting le vela apply bol thu thu da hom ki di hin ya chu class 3 4 ho an sim wa ko na bo khu bol pe le han ho dinga phading he ting le chi birth certificate hi in birth certificate chu wila hi yong le school la teacher ho in charge ho koma kila thei he ating le electoral hi hiti jong he omin hitabang he nei BLU ho village BLU ho koma su ke ding hin hi chi chilaya anu apa min hoi pen ham khana di hin cha chu ma chu chila kona tik bola jong numan theu ti louva hele phachi chu hitabanga epic cards ni ho adinga hi epic cards na mana hele phachi a hin epic card nei la nei ta louva hele BL ho kom ham khana he chi tabang ho hi download kibol wa hello le lim ne kila wa xerox ne kibol wa naman the he ating le student lo minumi pa ho dinga chu ngai cha chu pham ti a hele minumi pa ho a chu cumulative record CR bunga angaicha ka ti pa student ho adinga chipa hi angaicha pun yong le electoral la to birth certificate to ating khosunga PRC chapang ho a student ho ayong khosunga PRC angain tu ala ya heken PRC kala lo ya PRC chu ko sa lo hin village PRC chu chapang ho ayong angai he PRC jo angain tingle hi chi hi lim hi forma hi la ya forma khat hitan forma khat PR village PRC a khat atingle form chilaya hi office a submit dinga hi 4 copy passport hi office an submit di hi jison total 6 passport hi lu ding he ating na tila chun domicile PRC yung form to icho ha bon indigenous le tribe certificate ho bon chan ki submit ko ten tuan wang takhana ki submit thei tapun hiji a chu tua hi EPD lo ki submit thei lo tam ti a hele domicile le PRC chu la dinga hi le tribe certificate le indigenous certificate hi xerox bol ngain hiji a chu tua hi indigenous certificate le tribe certificate hi la do zo ting le bo chun yiteni chu la do ting le bo chun xerox bola yiteni hi xerox bola domicile le PRC chu apply bol ki thein iti chu ta ya chu ting le domicile le PRC la na dinga chu lim passport ni ngain he passport chu ni ngai ding icho la ting le sum ki pe hin officer tribe certificate le indigenous la dinga hele 100 rupees ki pe in domicile le PRC chu la dinga le 50 rupees ti yong chu akibol lo se ni het tha diwa ingke so he kasai bangin yam ti le het thei lo yo mai the in
confuse nei wa hele video avela yang vet ki thei hi louva hele chilai ka phone number a hi contact jong ni hin bol wa ni hin ki do thei hin ating le personal ta ki ko ma jong no wa form fill up on ki bol wa dang ngai cho jong chu ka sei pi yang thei lo phone a ko nong contact nga kihet tu thei hin hiche hi in hi cho hi angai kho ten hin ating le hi keu hi louva ka sei nom chu hi a hele electoral la jong min tam ta hum diu electoral la amin khum thei ho yong hi blo ho ko ma iti phatin khum thei dam ti chu ki do wa gang chel chela amin wood nei lo la ho wood het yang diu heti yong chu agang lam aji chu pham ti le tua hi ti la chun ala abayin til ho ju se documents bol long ti la chun nom jemin tu awang hi screen ti alo la phatte cha check a bol wa ai kha ji hutai alim jong ki chi nga ya alim blur ham ai lo la ki chi lo wa hi le reject hong nomin hela vela chi ki cha ha ji hin hi a chu lim ho yong phatte cha ki sop ding hintin ating le adang documents ho yong hi thing se na ki bol nga in ti lo ba hela vela chi ting le expand at sang zin anei lo hoding at ha sa zin ai lo gari ne ne ai hon nang bailam thena na chi ana ki bol thei chu hi thogin office a chi hon nan bol pi thei yong lo kha hin tuna ding in his video chan chu sei now hetan ka sei bangin electoral zong minuk ha khumutin ado ting ha set ka in ting le scheduled tribe certificate hi in indigenous certificate hi cho jong hi ha sat lo pe na hin ki bol do loi le han ti chu ibon che ke wa ki ti mu hin video yong like subscribe share ho yong in bol pi win lang di chu nang ho support na ki ngai chen nang ho support na be ya chu ki chal thei lo ta bang hin ya chu hi tabanga video yong hi adang kan bol de hin hi tabanga office documents apply ga bol ding hi adang jong umai the hin aadhar card ham ai lo le pan card ham pp ham mo chu ipp ngai cham ti ho chu ban nang le kan bol ding ka bol lo lai han subscribe in bol pi lang like jong bol pi lang comments a jong in do yang thei hin doubts nei ho ehet ben uma yang comments ai kihet tu thei ti chu ka pun do he na bon chu chung wa video hin be ho zu si chunga kipa na kan phonge kipa